kwa muda ambao mumeenda nao mzuri. Tunaendelea vizuri. Tumeona kwamba huyu mnyama wa Ufunuo 13 ambaye ni Ibilisi alimpatia kiti chake cha enzi, ni ufalme wa kipapa. Na kutoka hapo tumeona ya kwamba shetani anaendelea kufanya kazi yake kupitia wafalme, jinsi mtumishi wake Danieli aliweza kutabiri kutoka mwanzo. Tunapoangalia kisa cha Ayubu katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, ukianzia mstari wa kwanza hadi 12, na pia uendelee sura ya pili fungu la kwanza hadi 7. Nataka kuongea machache sana ambayo niliona katika lesson hiyo kuhusu tabia ya shetani, ama hii vita kuu jinsi inavyotendeka. Kwa kimombo tunasema anguka pamoja na shetani. Wajua shetani alipokuwa anaanguka katika Ufunuo 12, tuna kiasi anguka, halianguka na theluji ya malaika. Na malaika ambao walihasi wakaanguka pamoja na shetani. Tuna kiasi ya kwamba hao ndio mapepo. Na wanafanya kazi hili kiasi ya kwamba uweze kupata nafasi ya kuona kiasi ya kwamba wamewadanganya mwanadamu, kupata nafasi ya kuelekea kiasi ya kwamba hawemtii shetani, ama wameunga serikali ya shetani. Kwa haraka niseme kiasi ya kwamba wakati shetani alipoona pale mwanzo amewadanganya wazazi wetu wa kwanza, alijua kitu kimoja. Alipata watu iko dominion. Dominion ni utawala. Na alipopata utawala wa dunia hii, akawa yeye ndio Mungu wa dunia hii. Nadhani tunaweza wa kuanza pale. Akawa yeye ndio Mungu wa dunia hii. Wajua Ayubu. Lakini ilikuja kufikia mwisho mpaka ikakuja kufika kikomo za mahangaiko ya Ayubu. Na Ayubu akakuja kufika akahangaika na mahangaiko yake ikafika mwisho. Nitarudia nyambo ambayo ndugu Caleb amesema kwamba siku itakuja kufika ambaye mahangaiko ambayo mtazamaji na msikilizaji unayehangaika itakuja kufika mwisho. Jambo lingine, huyu shetani bado anawatumia watu ambao tuko na wao katikati yetu. Watu ambao tuko na wao katika makanisani mwetu. Watu ambao na wao katika biashara zetu. Watu ambao ni ndugu zetu, masista wetu ama manenda wetu ambao tuko na wao. Anatumia mpaka wazazi ambao tuko na wao, wazazi wetu. Shetani amefika kufikia kutumia hao watu ili kuangamiza watu wa Mungu. Isitoshe, ameingia mpaka kwa watumishi wa Mungu. Ameingia mpaka kwa pastors mapastors. Mpaka siku hizi tunaona kwako ni mapasta wako wengi na makanisa wako mengi. Lakini kwa makanisa, si makanisa yote yako ambayo ni ya ukweli. Mtazamaji na msikilizaji, si kila kanisa ambao unaoona ambao ni kanisa la kweli. La hasha. Sasa tutajuaje kwamba makanisa ambayo yako ama ambao watumishi ambao mapasta ambao wako wanamtumikia Mungu? Kwa sababu gani? Tunachanganyikiwa kwa maana the same Iblis anatumia Biblia na neno la Mungu, anatumia miujiza ya Mungu ili kukuja kuingiana na sisi. Ndio maana unaona anaenda pale huenda kuomba ruhusa akuje kumjaribu Ayubu. Ndio maana unaona pale tulipoanza katika nilipokuwa nikifanya introduction ya lesson. Ndio maana unaona mtumishi wa Mungu Elia na manabii wa Baali wanakuja bado kubishana, wanakuja kupatana pale. Elia anawaambia, kama nyinyi wa kweli mnahakikisha kwamba Baali ni Mungu wa kweli, na wapa kafara muitane ili iwake moto. Walakini kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba wakati nabii Elia alipofikia wakati wake kwamba ni wakuhakisha ile kafara ama wakutii ile kafara katika moto, alishimba shimo kubwa sana. Nikisoma katika kitabu ya Wafalme, ikawekwa maji mingi ambaye